Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 29 август 2021 жыл туугандар. Мен бүгүн Ноокат борбордук мал базарына келдим. Кайрадан эле адаттагыдай бүгүнкү малдардын бааларын, сиздерге сатылгандарын жана ошондой эле алынган бааларды, баа болуп аткан жерлерди көбүрөөк тартып берүүнүн аракетиндемин. Эгер сиздер кайдыгер карабастан биздин видеолорду көрүп жатып, подписаться кнопкасын баса элек болсоңуздар, басып коюуну унутпаңыздар. Биз ушул август ичи 30 000 подписчикке жетүүнү туура көрүп жатабыз. Эгер көңүлүңүздөрдө болсо, колдоп коюңуздар. Биз бодо мал бааларын сиздерге жарым саат бою тартып берүүнүн аракетиндебиз. Адаттагыдай эле бүгүн саан малдардан баштап эркек ургач торпоктордон аяктайбыз. Сиздер ушул чыгарылышты видеону 20 мүнөт же жарым саат бою толугу менен көрсөңүздөр болот. Биз анда баштадык. Сиздер эгер класс басып комментарий жазып турсаңыздар, каналдын активдүүлүгүн кармап берген болосуздар. Биз анда баштадык туугандар. Мына жерде жаңы тууган биринчи туума уй турат. Торпок эркек ургачыбы? Эркек торпок менен. Канча дедиңиз? 60 000. Тоодон келип тур, жайлоодан келип тур. Көрдүңүздөрбү? Жакшы уй экен. Андан кийин сиздерге мен желүндүү жакшы уйлардан тартып берейин. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшы бекен? Уйларды саттас. Саттас, жакшы. Жакшы. Ал өткөндө алыпсыз мынаны, а? Аз сизге кайрылам. Мына алдында турган уй канча экен, ака? 110 000 сом. 110 000 сом. Торпок эркек ургачыбы? О, алдыда турат, а? Абдырайым. Жакшы. Канча дедиңиз? 110 000 дедиңиз. 120 000. Туура. Муначы? 90 000 сом кем бар экен мунун. Бунун торпок эркек экен, а? Торпок эркек экен. Жакшы. Ака, канчанчы балдар экен булар? Экинчи торпоктор экен, а? Сүттү канча берет? 10 литрин тегере береби? Мына 7 литр, бул 10 литр берет экен. Көрдүңүздөрбү? Адамдар тартылат, бул акаларыбыз постоянно тартылат. Анан баа болуп аткан уйлардын бири. Beşke razı mısınlar? Ne oldu ne var? Arkasında durupsuz o. Oldu arkasında. 4 aylık korkaklar. Kana kança verdi bu uyga? Kança verdi? 115 000'ge. Yok. O bir olsakalga 5 000 falan 10 000 koştu. Ey uca. Bana ne şöyle ama. Boldu balı. 115 000 bağ verip durma mal. Hay verme. 116 000 pul herhalde. Allah. Şaman. 116 000. Bana gel. Yok. Qaytı verdi. 116 000'ge mına torpok erkek urgaçı. Erkek torpok menen, ha. Torpok janda turат экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жок. Андан кийин баа болуп аткан уйлардын бири. Канча бердиңиз? 84 000 сом. Торпок ургач экен. Биринчи торпок окшойт, а? Birinci torbağı iki tiş. 84 000 баа берди. Бирок бербей атат. Канча дедиңиз? 100 000 сом. Жакшы. Арасында бука базарды бир аз кошуп кетейин дагы. Ушул бука баа болдубу? Канчага сурадыңыз? 115 000 берип тур мына ушул бука. Көрдүңүздөрбү? Мойнунда көрүңүздөр, мойнунда багуу. Менимче 2 жашар окшойт, а? Сизденби? 2 жашар. Канча дедиңиздер? 115 dedim. Жок, негизи өзүңүздөр. Айта элексиздер да? 115 000'ge баасы келет туугандар. Көрдүңүздөрбү мынакей? Бербей атат. Бул бука баа болот менимче. Канча бердиңиздер? 80 000. 80 000 сом берип тур мына букага. 80 000'ge мына ушундай букаларды баа кылып атат.
Mına ушул бука сатылдыбы каракелер? Yok, olmadı. Канчага берди? Канчага берип айтат? 108 mingga bermedim. 108 mingге берип атыптыр. Канча жашар? 2 yaş ötkөн. 2 жашардан жогору экен, 3 жашарга кетет экен туугандар. 108 миң берип едим дейт. Ушул ала бука сатылды окшойт а? Канчага бердиңиз? 69-га. Şu boz buka kançaya gitti? Karıgen, kança kaldınız? 80 mingge. Koş 80 mingge aldı. Turna şu bukana? 171 ming oldu. 171 mingge. Mına şu lökü ha? 171 mingge. Aldınızlar. Yok, satılacak. Ha, bağ verdi, vermedinizler mi? Жақсы bukalar ekan. Аса толтуруш керек да булар, 2 жашар букалар. 171 миң. Биз эми сауынуйларды сиздерге тартып бердим, баштасак тугандар. Кайсы баа болтат? Үчөө бар баа болтабы? Канчага бербей атасыз? 99 миңге сурап атасыз. 3 баш. Бирөө ургачы, бирөө эркек торпок, саан уyu менен 99 миңге сураптыр. Ал эми бул доллар эсебинде болсо 1100 доллар тегерегенде болот. Же болбосо 1200. Андан кийин баа болоткан саан уйлардын бири. Канчага бербей атасыз карыга? 76 миңге эркек торпогу менен. Канчанчы торпогу? Экинчи торпогу менен, а? Артқы көрүнүштөрүн дагы мындай үстүнөн көрсөтүп кетейин. Жакшы эле уй, сындуу. Ушул жерде эркек торпогу менен бир саан уй сатылыптыр туугандар. Бирок кетип калып эле каршы. Канча болду? 57 миң. Базарга кирген бен аркында туулуптур а мына бен аркы качыптыр а? Канча бен аркында? Erkek torpoğu menen. Torpoğu erkeği men, erkek torpoğu menen eken. O erkek, yayınlar. Ооба. Sizdiki mi? Kança eken uşul? Kança eken? 40 ming so'm. Bağ verişti mi? Bağ verişti mi? Bağ oldu ekme. Andan ошонун жанында мына уй турат. Bunun da bağıсын bilip öteyin. Urgaç torpoğu menen. Жакшы уй туугандар. Üstlerini de görsetip keteyim. Aka şu uydu kança dediniz? 60 ming. Kança bağ verişti? 54 ming. 54 ming vermeptir. Ошонун эле жанында да бир жакшы. Биринчи жаңы туума окшойт. Жаңы туума окшойт, а? Канча дедиңиз? Канча дедиңиз? 65 миң сом. Торпогу эркек экен. Ооба, аракет кылам, болдон келишинче адамдар чыкпашыначы. Кээде чыгып калат эми арасында. Канчага бербедиңиз? 56 миңге. Жакшы, жакшы, торпогу жакшы экен, өзү да жакшы экен. Бул жерде өтө чоң үй турат тугандар азыр. Канча болду ушул ака? Канча алды? 55 миңге. Жакшы үй экен. Сындуу үй экен, жайлоодан келген менимче. 55. Yaman toy kalsın ben sattım. Sen sattın mı? 55 mingge. Bu boğaz mı? Uykusu ya bakkan aldı. Ha bakkan aldı. 55 mingge aldır. Ушул жерде ушул үй баа болуп атат да. Ушул үйдү канчага бербей атат? Ассаламу алейкум. Ажакелер 70 миңге өзүмбү? Özüm bana ne bir adam benim. Жок, эми бир торпогу мененби дегеним. Semiz aka eti var ошонусу. Эти бар, а? Бир адам менен Açamca adam koş ver dastarбы? Ошолай. Жакшы. 70 миңге. YouTube'dan çıkıp 70 миңге бербей атабы же бердиби? Бербей атабы. Базарда эл өтө жыш жайгашкандыктан көпчүлүк малдар суралбай калды туугандар. Эми ушул үй канча болду экен? Канча? 44 миң сом.
Birinchi жаңы тума ekan ha? Жаңы açıp. 44 ming so'm. Urg'och turpog'i bilan. 44 mingga oladi ekan tuğanlar shunday uyda. Bu yerda rosa bag'uda turgan uylar bor. Assalomu alaykum aka. Bunda sarı uyda qancha dedingiz? Qanchaga bermediniz şu uyda? 65 lira. 65 mi dediniz özünüz? Vereyim yapayım. Kamı var. Kemi var. Жақсы. Ha Zakirova. 65 mi? Uydun janında mına şu uyda oto eti. Eti жақсы ekan. Mına şu uyda qancha dediniz? 75. 75 mi? Kemi var. Qanchaga so'radi? 67, 68. Bermay qo'ydingiz. 70 ga kelsa berasizmi? Soygon bozmasan? Ушул жерден уланта берейин мен. Мына ушул кунажы сатылып тур. Канчага саттыңыз? 41 миңге. 41 миңге алып тур. Бунун баш жагы жакшы көрүнбөйт эт, эмне эси. Тосуп амынаке. 41 миңге алып тур тугандар. Көрдүңүздөрбү? Жақсы, баракасын берсін. Пулдан барака табам, сіз малдан барака табам. Ого, мына өте чоң уйга. Қанша дедіңіз мүйізі да қаншаны туған бұға чейін бұл? Так, 1, 2, 3, 4, 5. Как раз а мына шыл, а? 1, 2, 3, 4, 5. Şu desepleşettiler. 80 bin de orada. 80 bin dediniz. 78'e geldi. 78'e vermediniz mi? Yok. Çoğun uyken. O özü uzun boylu kişiken kökürögünün biraz kişinerak durad, kasırak durad. Çoğun uyken. 80 bin son deptir. Hem sizlerge Kunalcın bazardı. Jana şunday ele erke urgaçı torpaktardı. Erke torpaktarın bağlarının birbirini başladım. Bu jana 41 bin alan Kunalcın eken. Assalamu alaykum baba. Qancha dediniz şu Kunalcında? 50, 48 berişti, 55 de oda. 50 min dep, 55 min deptir, 48 min beriptir toğanlar. Buna şunday. Tak. Qaysi jayloda жүргөн бул? Surdovo деген жайлоодо жүргөн экен. Жакшы Kunalcın экен. Быйыл качты качпады? Белгисиz ha? Жақсы. Так. Biz hem daha bir Kunalcın'da görüşetip keteli. Kança oldu şul? Kança dediler? 50 min kem var. Buna satılbaydı ha? Ne olacak? He. Qaysı mal oldu da tuğanlar? Kaşkavı? Kaşkavı? Kançaga vermeydi asınlar? 42,5 vermeydi. Bunake. Azır kalgan jigit, özü uzun boylu jigit eken, özüne jaraşa bağılsa olup bolmog eken. Oo, bunake. Gördüңөр mü? Bunu al үйленет да баяк бала, как раз. Жақсы. Так, андан кийин мына Kunalcıны билип өтөйүн. Канча дедиңиз? 40'tan üstü de pütövü. Kançaga suraştı? 35 mi suraştır? Bunake. Bugünkü bağlar, bugün Kunalcınlar öte köp kiriptir. Bugün üce jayloodon malдар түшүп, sentябрга жақын мал öte köp bugün. Ben bu жерlerden жөн басып өтүп кетчү элем азыр. Өтө жыш жайга ачкан. Kunalcın bazarda. Bugün mal köp bazarda. Qaraka, assalamu alaykum. Qancha dediniz Kunalcınlarda? 40 mingden. Qanchadan suraştı? Qancha? 37 mingden suraştı. Oşonla janamda Qashqa turadi. Uka munolar qancha ekan? Tomaşa. Qancha? 50 ming kem var. Qanchaga suradi? 40 mingga suradi. Nerede daha bir qarakam turadi. Mal bozorida o'ta yaxshi biladi. Bu Universal bazarı degan kanal.
Assalamu alaykum, Hacı aka. İşler yaxshimi? Jurasizmi? Senin жақсы mı? Olib chiqibsiz-da qunashlarda. Qanchadan dedingiz? 100 mingden de otam da. Eko'nmi? O'xshashdir bu. Eko 100 mingmi? Qanchadan so'rashdi? 40 mingdan. So'raganini aytingchi. Dağı var. So'raganini aytingchi. Sura elek. So'raylikmi? Bugun o'ta ko'p kirib turami mala? Bunchalik kirmaydi-la. Arzonmi qimmatmi? Bugün arzon. Arzon, ha? Şimdi de satılda görüyoruz değil mi? Ova. Жақсы. Altımız kasapta ha. Жақсы, базарыңыздарды берсін. Мынашылардағы жайлаудан түшкен екен. Жайлаудан келіп тұр да? Қаншаға беріп айтасыздар? Мында ақырғысын айтыңызшы. 36 мыңға беріп айтып тұр. Ошонун эле жана мына кара, чым кара турат. Assalamu alaykum, qara aka. Qanchaga keldi bahsi? 31'ge alındı. 31 ga aldingizmi? Satmaysizmi qayra? Satasizmi? Buqani satib berdingiz, ha? Buqani satib berdingiz. Yaxshi. Narxsiz cho'ngroq ekan da. Bu yil qachotda bu la? Sal kichkina bag'ish kerak da. 40 ming berib aytdi. Beriksin qancha debdir? Shular qanchadan keldi? Ha, satasыңарбы? Qanchadan dedinglar? 45'ten. 45 ming so'mdan ekan. Tuğanlar gördünüzlermi? Buna targ'illar, mana dagı biri boz sarı turadi tuğanlar. 45 mingdan ekan. Yaxshi. Böyle maydalasang. Assalomu alaykum. Ushul turpoqni qancha dedingiz? 35 ming so'm. 32 ming bo'lsa satasiz. Qanchaga so'rashdi? 30 ga so'rashdi. Yaxshi. Men ham sizlarga erkek turpoqlarning бағаларын bilib bereyim. Andan keyin urg'och turpoqlarning бағаларын bilib, o'sha bilan жиынтықтайбыз. Assalomu alaykum, Hacı aka. Turpoqni qancha dedingiz? 40 ming so'm kem bor debdir. Qanchaga so'rashdi? 34,5 ga so'rabdir. Yaxshi. Bulardichi? Qancha dedinglar bularni? 50 mingdan. Qanchadan so'rashdi? 42,5. Turpoqlar qanchadan ketdi do'stim? Ketgan yo'q bu. Yaxshi. Biz Montevreydi. Mına real ubaları da qo'shib ketayin. Ushul turpoq satıldı o'xshaydi menimcha. Qanchaga satib berdingiz? Qanchaga ketdi? 32 mingga erkek turpoq. 32 mingga mana shunday turpoqni olsangizlar bo'ladi ekan tuğanlar. Erkek turpoq. Yaxshi. Mana shu turpoqdagi o'ta sindi. Sini yaxshi. Qanchaga so'rashdi? So'rashalakmi? Qancha dedingiz? 45 ming so'm. Qashqanicha? Qashqa 35 ming kam. 35 ming kam var. O'shanla janda buna qara turadi. Qanchaga baho oldi buna? 62 oldu. Qanchaga baho oldi? 41 ming so'radi. O'shanla janda buna targ'illar turadi. Biraz arıqroq bular. Jaylovga chiqmadimi? Jaylovdan geldi. Keldimi? Ariq keldi shunday. Qancha dedingiz? 70 dedim bu. Eko'ni 70 ming 35 mingdan. O'ta yaxshi. Qanchadan so'rashdi? So'raylik. Bugun bozorda ko'p ekan amala. Bunchalik girelegile ko'pdan beri. O'shanlar janamda erkek turpoqlar turadi. Ularda jaylovdan o'ta yaxshi tushib turiblar. Assalomu alaykum. Yaxshi qaraga. Qanchadan dedingiz bularni? 37 dan. Qanchadan so'rashdi? So'raganini aytingchi. So'raganini aytingchi. 97 ga uchun. Yaxshi. 32 ming chemdidan to'ra kelibdir. Tak, qaysi bavulda? 3 bavulda, 3 bosh.
Мынау. Қара, қаншаға сұрадыңыз? 25 мыңға. Мен ұрғаш тұрпақтарды тартуыны баштадым. Ошол эле жанында эркек тұрпақтар да көп эле турат. Қаншаға беріп айтады, қараға? Қараға? 20 мың? 20 мың дейді, эркек тұрпақты. Ошоға бербей айтыптыр. Мына эркек тұрпақтарды дағы билейинчи. Улар қаншадан кен? Тақсыр. Қарадай. Так, айтпады, мақұл. Ошоның жана мына эркек тұрпақтар турат. Ассаламу алейкум. Иштер жакшы бекен? Айтыңыз тұрпақтардың бағаларын бер. Қанша? 25 мыңнан кем бар екен бардығы. Көрдіңіздер бе? 25 мыңнан дейді. Жақсы. Бұларды 2.55 дедіңіз бе? 2.55 деді. Баққан бай алақсып қалған екен да. Ұрғаш тұрпақтарды біле берейін. Ушынды қанша дедіңіз? 18 мың кем бар дедіңіз бе? Жақсы ғой бүгін базар, а? 18 мың кем бар. Ошоңда жанда мына сары тұрат. Бұны қанша дедіңіз? 25 мың кем бар. Қаншаға сұрашты? 20 мыңға. Бұл біраз шоңырақ бұл арағанда. Так. Ошоңда жанда мына тұрат. Ошынды қанша дедіңер, тұғандар? 30 мың. Қайсы ба олдат? Ушул бу? Азыр мен универсал базары, азыр мен жылқы базарында өтіп, өте көп тартам, бір жарым саат, 1 саат бой тартам, өте көп кірген. Бүгінгі мал базарға кірген, сатуға шыққан мал жандықтар өте көп. Бүгінше. Көрдіңіздер бе? Қайсыны? Мына қашқаны, ұрғаш тұрпақта, 16 мың көріп айтып тұр. 16 мың көріп айтып дейді. Жақсы. Ұрғаш тұрпақтар ұшында екен, 15 мың, 16 мың тегерегінде екен. Бұл қаншаға сұрадыңыздар ұшына? Қанша? 24 мыңға бұл. Кечіресің. 24. Бұлар ұрғаш тұрпақтар ма? Еркек бе? Қаншаға сұрадасыңар? 39. Қайсыңызың? Нарқысына 39-ға. Жақшы. Ұшы ұрғаш тұрпақ бі? Еркек бі? Қанша қалдыңыздар? Бұл 21 болды. Пұлына келсе daha сатабыз. 21 мыңға алыпсыз. Жақсы алыпсыз, сымдығы жақсы нәрсе екен. Бұл енші бапта. Енші бап екен. Қаласын қаласын. Жоғын жолпы жақсы нәрсе екен. Жақсы. Мен бүгін бодабалы маларын алдыңыздар ұшыларды? Сатылады. Қанша екен? 30 мың. 30 мың. Бодамал бағаларын сіздерге қолдан келінше біліп өттім. Телевидение тартасың ба? Универсал базары деген YouTube канал бұл. 23-24 минут бойы мен сіздерге ноқат бір-бордық мал базарын, бодамал бағаларын сіздерге біліп өттім. Бүгін базарда өте көп жиш жайғашқан, өте көп кірген бүгінше. Сентябрға жақын шындай болып кетті. Эми сіздерге мен жылқы базарды өте жақсы қылып, өте этияттық менен жақсы қылып тартып берейін. Азыр мен жылқы базарды баштаймын.